Gavumenti ya Uganda erikurabira mu banka ya Uganda ekataho nteekateeka ya Agriculture Credit Fund okwera abahingi kutunga sente kuruga mu za banka ayo muhingi ari kuzitama amagoba gakacweka kamwe harigana yaba nazigaruzayo ku nkezi nizihebwa aba bari kubabegisire kati okujjako omuntu yekali mu cooperative yasobola okufuna ku sente eza SF block allocation oba toli mwezo osobola okujja obwomu naye benefits ziri nyingi mu kibiina ky'obwegassi kubanga abali awamu gegaluma ennyama. Sente ezi nizihebwa abahingi sizoni yaba nekutandika okubahwera okuhinga empinga y'omurembe na munonga omukugura embibo nungi orwezo hamwe n'ebindi. Ensonga eno eya SF block allocation eyambako abantu okubanga balekerawo okulimira okuli obuli ewaka naye ng'okulima bakulabanga business omwami n'omukyala n'abaana nga bakwasaganyiza wamu okwejja mu bwavu oba okutumbula business y'ebyobulimi nga business ddala. Omuntu n'alima nosanga n'alima sigombi n'agiha mu waliranwa n'agiha nahali asokubyara akumalira usanga production rundi enturuki ebyayereze eri hansi muno so twagama aniketagisa tweteraniza hamu tusobole abantu kubatungira embibo eri improved ndi omulembe. Nathan Rwaburemba chairman wa district ya Kyegegwa Produce and Marketing Cooperative Society Limited nagira ngo batakegisire nk'abahingi bakaba baruhire cyo kuhinga dera abashubuzi bakabagura habei ya dondoro. Obwire nibwo bunu kuwana bayeteraniza habitebe ebindi rundi batandika zisaka ezabu kurora bakorera hamu niko baso ku benefitinga rundi kugoborera mu program za government. Twetaka gura fertilizer, twetagisa kufuna tractor, kubona nti tusakutekaniza emisiri yaitu kugiteka hamutendo. Twine nebintu ebindi ebigwerereze nosanga umaze kutera nka bombo fuhirire mbirime byawo byakusanga enjule egwire nabe mbazi gwafa. Kishangirwe ngo abahingi bingi nibahingire enda yonka habwo kuburwe ntandukwa iyo kugura ebirukwetengesa omu mpinga y'omurembe. Gasha kwa Filipo Murangira.